Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marinora, pudno ka ti tinatamag ko. Nagsubli ka no matan ni ising di tapalayta. Ay, uwan, Mari Lori. Ay, nawaw. Naimbag man ta napakawan pa ilaang nila kay na kalpasan ti panaglalaki na. Ay, kat naka-Ameris siguro na, Mari. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na angam. Nakababain laonay ti kasjay ngay naramid na, Mari. Di mo nakontento kin lakainan. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit dimot, Marinora. Kidjoy kamot. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't, Maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo? Ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako, Marita. Da kami laangan tag-istorya, Maray. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agaway. Ha? When now, imbati na kamo laang, iti nang isukatam kan nila kay mo. Isu no choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isubli pa itinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid itikas jay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkanggag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket nga raw. San aya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatang. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang ang madlawa saan ka nga okay. Ay, awan ti maaramidak. Gaputapud no mo ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manen ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik itinapalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misubli da pa lang dahi nga isyo. Ay nawaw. Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. Asino manen tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan na kon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan amaliklikan? Adalat ta maibagadag iti tattao. Salinaw tinagkapwam Lore, anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangibang nga barangay. Ay nawaw. Di mo ibaga, si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wala tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko adamag tatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day?
Apay ni iseng. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manon kinilakay na. Saan aya ang mabalin na nakaamiris jay tao iso ang nagaway na nakaw? Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso ang nagawid manon di tabalay da. Ay, piman mo't nga iseng. Amo manakaw. Saan ang nasayaat akat katawaan ti kamalitipada at tao? Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaangan tayo may Martin ading ko. Apay kati manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw. Apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dahita tipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta. Isugayam tidakdakamatan ni ising idi na minsan. Ay, amo pa iti day dya babae. Day talaang mangibabain itipada na tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Ngamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met Mari Lori. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sentro, Marinora. Anya nga iti aramidem ijay mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti kukumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manan akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isu talaga. Ay, babae ka. Ngam edad down mo matipadam a babae mare. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay na, Mare. Apay ngamin ayang affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay narigat ti kasta mare. Inton kwan, si kanto mo't ti maisyo. Si kanto mo't ti pagpiesta ang dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro kapaikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Adda ka di masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalat ta kanyak. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo maaritis da paikit di? Ay, uwan nga rod manang. Awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak unay iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak, tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam kanila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakay. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw. Anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanyak lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak unay iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo. Ngamin, oray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti pan nakisarita na kanyak.
Kasjaya talaga ni Manang Nora bakit? Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Marilore. Napan ka kano mo, titi ayan da ising, idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay nukasta. Kaya't mau, tigayom akasken kwa na, maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam, iti kas tangar aramidam. Ulitak manan, Mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, Mare. Awan ti tao a perpekto. Iso narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga ramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, maray. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di Kapag no mo tis istorya ak, maray. Wen ngam naragsak ka kaday, Mare. Panagkunam kadikit nasaya at amapan mo katawaan, wano ibaba inti padam a tao, no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yu tatang. Pudno ka day, pinagkwartaam laeng ti ex mo. Asino mo tinakadamagan yu ti day tatatang? Isu matiyagwarwara sa damag iti paradaan itay nagpasintruak. Ay, nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng, ngam oray ka, adamot gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo't. No sakti ka, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, tagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga kada kami. Anya? Kung nagtumot, at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kasta na pasamak. Bareng makaamiris mo tan. Umay ko man isuble to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Marilore. Ada ka di ibagang, maray? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mga kalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamaliti padam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa, maray. Sige. Innakon, wan. Apay, mabain ka kaday. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta ang Marinora. Tapay, anya timbaganakin ka aya, Lore, anak kaw. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, pundo mat piman. Itatang mo.
Saan kami na nasaya at akatawaan, wano pagang angawam ti kamali ti pada matao. No, ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamat pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumwar, tatang. Kasta talaga Ay, kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumaon tirik na ti makatawaan, gapo iti kalukwam. Nagsakit itirik na, tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamat lang tirik na ni Iseng, hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak ko. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da itatatang. Ay nawaw, anya ti aramid mo iti. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masay-saya at manin ano kasta ti aramid mo, anak ko. Si kamad gayam Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, adda ka din ni Iseng, pare. Napanakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, adda ang kumakayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya ta jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din no kaguran nak mare. Sapay prang kati panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, mare. Ay nawaw, sika ka di dayta, mare? Un, mare. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano pagang angawan tayo, tinagkamkamalyan tipada tayo a tao. Nasaya at matata nakaamiris kan, mare. Narigat nga minti aging dadalos no maminsan. Un nga rod, mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wun gayam, nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa'y nga rod, mare? Adda ka na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medyo balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la ko mata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wano pagang angawan ti biddot ti padak a tao. Inapo, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimplaak iti kapeta, mare. Ay saanan, nakababain mo't ken ka, mare. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta, mare. No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it script
ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.